evo nas, dakle, Laganini, petak, 25.6.2021. godina i dalje. Temperatura danas nešto puno ljepša. Dobra je temperatura i ovdje u Jelaku, dakle, iza Ilašane imali smo sinoć vodu. Tako da, eto, nakon što 2 noći nismo imali, voda je stigla i nešto hladnije malo je ljepše ovog jutra, ugodnije, a mi ovog ugodnog jutra ugostit ćemo 2 momka, 2 borca, 2 fajtera. Dobro, jedan je fajter u jednom smislu, a drugi u drugom smislu. Predstavit ćemo ih Kenan Kadribašić, sekretar kluba kojem želimo dobro jutro. Dobro jutro. Sa njim je i Selmir Delić, pomoćni trener i takmičar. Dobro jutro vama i našim slušalcima. Evo, dakle, riječ je o klubu borilačkih sportova Titanium Usora, pa evo, malkice, da predstavite se, evo prvo, pošto je Selmir takmičar, disciplina kickboks, dolazi ispred kluba borilačkih sportova Titanium Usora. U posljednje vrijeme samo veliki rezultati, pratili smo to, prenosili smo i putem naših stranica i putem naših radio talasa, zahvaljujući gospodinu Joledinu Dubravcu koji nam je slao te informacije. On je šef stručnog štaba i trener, je li tako? Tako. Da se malo, Selmire, predstaviš, ko si, šta si? Ovako, najprije želim da pozdravim vas, hvala vam puno na pozivu i naravno sve naše slušalce. Kada je riječ, dakle, o našem klubu, to je klub borilačkih sportova Titanium iz Usore, koji je na prostoru općine Usora osnovan 31.8.2016. godine i punopravni je član Kickboxing saveza Bosne i Hercegovine kao i Bokserskog saveza Bosne i Hercegovine. Ovim putem naravno želimo da vas upoznamo sa radom našeg kluba, našim planovima i naravno ne tako skromnim ambicijama i ciljevima, o čemu ćemo naravno nešto više reći u nastavku. Evo da pitamo Kene da nam nešto kaže malo o stručnom timu ljudi iz kluba borilačkih sportova Titanium Usora. Pa jako nam je drago što možemo istaći da smo jedan od najorganizovanijih klubova u Bosni i Hercegovini, dakle ne samo u ovom sportu kickboksa. I ono što nam je jako važno jeste da kada nudimo priliku i mlađima i djevojkama i starijima da treniraju i da probaju kickboks, da moramo imati stručni štab, da moramo imati stručni kadar ljudi koji će pružiti sveobuhvatnu podršku onima koji treniraju, tako da osim glavnog trenera tu imamo i kondicionog trenera, profesora sporta Aldina Avdića, imamo pomoćnog trenera i takmičara Selmira Delića, sportski psiholog Remzija Šetić, dok i dječji psiholog Emina Turalić, nutricionista Tarek Zolotić, dr. Radim Begić i fizioterapeut Samir Smelbegović. Da kažemo nešto više o uslovima za trening, gdje se trenira, pa evo, ko želi od vas dvojice? Evo ovako, ja ću. Pa ono što treba svakako istaći da je klub borilačkih sportova Titanium Usora svakako, po mom mišljenju, jedan od najbolje organizovanih klubova na prostoru naše države, pa čak i šire. Kada kažemo najbolje organizovan, tu dakle mislimo u smislu uslova koji imaju naši takmičari i stručnog tima ljudi koji radi sa svim tim našim takmičarima i takmičarkama, o čemu je govorio malo prije kolega Kenan. Također ja bih istakao da je kickboks, dakle, jedan modern borilački sport koji je nastao na osnovama boksa, karatea, tekvandoa, kung fua i drugih manje ili više poznatih borilačkih sportova. U kickboksingu, dakle, imamo meke i tvrde discipline. Ono što je bitno istaći, recimo, za manje uzraste, našu djecu, da imamo, dakle, takozvane meke discipline gdje nije dopušten puni, odnosno tvrdi kontakt. To su point fighting, light contact i kick light, a za one, da tako kažemo, jače momke i djevojke, tu su takozvane tvrde discipline, odnosno full contact, low kick i K1 style. Kenane, evo ti si iz ove mlađe generacije i naravno rijetkost je vidjeti da klubovi se prepuste mlađim ljudima, evo zajedno sa tobom koji si sekretar ovog kluba. Nije lako voditi, naravno biti dio ovako uspješne momčadi, klub borilačkih sportova Titanium Usora.
financije, suočavate se sa problemima, imate li podršku? Pa svakako kad vidimo rezultati koji klub ostvaruje i koji su na zavidnom nivou, osim što takmičimo se na državnom nivou, ostvarili smo jako dobre rezultate na svjetskim i europskim prvenstvima i onda kada gledamo rezultate i podršku koju dobivamo iz budžeta, možemo da vidimo da postoji jedan nesrazmjer, da je uspjeh kluba velikom većinom zasnovan na privatnim donacijama i stručnosti sportskih radnika koji su priključeni klub borilačkih sportova Titanium, da bi podrška vlasti mogla biti puno veća, a samim tim i rezultati puno veći, jer evo svjedoci smo posljednjih dana da smo svi bili posebno ponosni na žensku košarkašku reprezentaciju BiH, koji isto tako vjerovatno nisu imali dovoljnu podršku, ali su uspjeli napraviti rezultat, svi smo bili ponosni. Iz tog razloga smatram da bi bilo korisno za cijelu državu, za cijelu ovu zemlju i njihove sinove i kćerke, da imamo zapravo sportskih radnika, uspješnih sportista koji će promovisati ovu zemlju diljem svijeta. Ono što smo primijetili jeste da klub borilačkih sportova Titanium Usora, dakle, registrovan je pri općini Usora, je tako? Je li imate podršku općine Usora? Imamo podršku općine Usora, ali opet kao što kažemo, mi bar smatramo da bi moglo biti više, treba više sredstava za ovaj sport i nadamo se da će u budućnosti biti i više razuma i više sluha za to. Idemo dalje da malo Selmira Delića pitamo, koliko godina se takmičiš, od koliko godina si krenuo i otkud baš kickboks? Pa evo ovako najprije da kažem što je možda interesantna stvar, da sam najprije igrao fudbal i to je nekako bila prva ljubav, no na nagovor svog rahmetli babe krenuo sam na treninge kickboksinga da vidim u biti šta je to i nekako to mi se više svidjelo u odnosu na fudbal, tako da sam to počeo od 2009. godine i aktivno sam tu u tom sportu eto nekih već punih 12 godina. Imaš 24 godine, je li tako? Tako. Znači na nagovor babe rahmetli, tako. Znači počeo si se baviti. I otkud klub borilačkih sportova Titanium? Pa kao što sam rekao na samom početku našeg razgovora, zaista tu su najbolji uslovi, najbolji stručni tim ljudi, obzirom da sebe smatram ozbiljnim takmičarem, ozbiljnim borcem, za mene nije bilo dileme gdje ću nastaviti svoju sportsku karijeru, a i sviđa mi se ideja samog kluba borilačkih sportova Titanium iz Usore, koji je osnovan sa osnovnom idejom da mladi ljudi sa područja općina Usora, Tešanj, Doboj, Jug, Doboj, a i šire, bez obzira koje su nacije, provode na neki način korisno vrijeme u druženju, treniranju, putovanju i da pri tome što bolje savladaju borilačke vještine, da steknu i znanja koja će im biti korisna u samoodbrani, ali i borbama gdje će oni najbolji od njih osvojiti medalje i time na najbolji način promovisati sebe, svoje mjesto, svoj grad, općinu, kanton pa i samu državu Bosnu i Hercegovinu. Ono što je, Kenane, jako lijepo, jako zanimljivo jeste ta susretljivost ovog kluba prema drugim klubovima, recimo fudbalerima, dolaze su klinci fudbalskog kluba Borac Jela, dolaze su seniori nogometnog kluba Tošk Tešanja, i kada se dođe u taj prekrasni objekat, da kažemo našim slušalcima gdje se odvijaju treninzi, ili će Selmir, evo može Selmir. Klub borilačkih sportova Titanium iz Usore nalazi se u Rosuljama na drugom spratu poslovnog centra Autoservis Barišić i ovim putem želim da kažem da su naša vrata svima koji žele da postanu naši članovi širom otvorena, kako za dječake, tako i za djevojčice, one mlade, starije i tako. Keno, izvoli. Svakako da u uslovi koje ima klub borilačkih sportova Titanium su na jednom vrhunskom nivou, ne samo što se tiče ovog područja, nego gledajući cijelu Bosnu i Hercegovinu, kao što je to kolega Selmir rekao, vjerovatno u tom sportu kickboksa i najbolji uslovi u Bosni i Hercegovini. Svakako da su zanimljivi i ostalim sportskim udruženjima i klubovima
s područja i Tešnja i Dobojuga i Doboja, svakako i Usore, da iskoriste njihovu dvoranu i njihove vrhunske uslove za pa i trening i mlađih i starijih, što da ne. Da, klub borilačkih sportova Titanium Usora ima ring, što je prava rijetkost, je li tako govorimo, naravno i to je jedan od bitnih faktora ovog kluba. Pa jeste, bitno je da napravimo danas ovdje distinkciju između rekreativnog, amaterskog i profesionalnog bavljenja ovim sportom. Vrata su otvorena za svakoga i kada kažemo da su za svakoga, to je bukvalno i za dječake, i za djevojčica, i za nešto stariju Raju, koja želi da proba ovaj sport, koja želi da se okuša, koja želi da proba i udarce na vreć i sparing, naravno u sigurnim uslovima. Zato nam je jako bitno imati tu stručni štab i vrhunske uslove za ovo. Selmire, ajde evo malo da kažemo našim slušalcima, s obzirom da je sijaset tih velikih uspjeha, velikih rezultata, pa možemo li da nekako napravimo jednu retrospektivu, da se malo osvrnemo na velike borce koji dolaze iz ovog kluba, ali možda malo manje poznato na području naše općine, ovdje općine Tešanje, ali zaista su to vrhunski rezultati. Naravno, dosta ovih kickboks klubova ima rezultata, ali ovi su zaista vrhunski, tu je i reprezentacija i zaista trojac, u stvari ima još više, ali evo, tu je i Jasmina, je li tako, da ne bi ja preskočio nekoga, ti ćeš bolje to prenijeti našim slušalcima. Tako je, pa zaista kada bi htjeli sažeti sve uspjehe našeg kluba, mislim da bi nam bila malo ova cijela naša emisija. No recimo da istaknemo dakle da je 2020. godina, to jest prošla godina, bila teška za sve, pa tako i za sport. Mnoga takmičenja su otkazana, kao što znamo, uslijed pandemije COVID-19, ali uprkos tome naši takmičari su vrijedno radili, ipak su nastupili na svim takmičenjima koja su se održala i ostvarili su zapažene rezultate. Osvojili su ukupno 29 medalja, od toga 15 zlatnih, 7 srebrnih i 7 bronzanih, od čega je 9 zlatnih medalja sa državnih prvenstava u kickboksingu, što znači da imamo čak 9 državnih prvaka, a 2 su zlatne medalje i sa državnih prvenstava u olimpijskom boksu, tako da je bitno i to istaći, dakle da imamo 2 državna prvaka u boksu. Ono što bi još istakao je to da je naš klub proglašen najboljim na državnom prvenstvu u kickboksingu koje je održano u Tešnju, a 3 naša takmičara su proglašena najboljim borcima u svojim uzrasnim kategorijama. Što se tiče 2021. godine, u prvoj polovini ove godine, naš klub je osvojio ukupno 29 medalja, od toga 16 zlatnih, 4 srebrne i 9 bronzanih i čak dakle 4 naša takmičara su osvajači evropskih kupova u Beogradu i Karlovcu, što znači dakle da su oni evropski klubski prvaci za 2021. godinu. Kada bih istaknuli naše takmičare, tu naravno treba najprije istaći Jasminu Merdić. To je djevojka koja je već dugi niz godina u ovom sportu, zaista poznata kako u Bosni i Hercegovini, tako i širom Evrope, pa čak i svijeta. Ona je evropski juniorski prvak, seniorski viceprvak svijeta, seniorski viceprvak Evrope, više puta osvajač svjetskih kupova, evropskih kupova, višestruki balkanski prvak i ono što je dakle bitno istaći da je već duži niz godina u kickboxing, ali i boks reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Dalje, drugi naš takmičar koji je također uspješan, dakle Selmir Delić, to jeste ja, koji je dakle osvajač bronzanih medalja sa juniorskog, svjetskog i evropskog prvenstva, prvak Balkana, osvajač evropskog kupa, balkanskih kupova, te osvajač mnogih internacionalnih turnira, te državni prvak Bosne i Hercegovine već punih 10 godina za redom i naravno također u sastavu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Da, Selmir, momak lijep, eto, ne može da se to ne vidi, ali imaš malo nos, da, malo je deformisan. Je li to od udaraca, vjerovatno? Pa jeste, znate kako, već dugi niz godina sam u tom sportu, tačnije punih 12 godina, preko 200 mečeva, treba samo, jel tako, izaći 200 puta u ring, taman da dobijete po samo jedan udarac dovoljno, jeli,
tako da kao što vidite i na mome licu vidljivi su tragovi svih tih borbi, pored svih odricanja, dakle dešavaju se ponekad i povrede, no također ovim putem želim dakle istaći da se u kickboksingu koristi maksimalna osobna zaštitna oprema, što je bitno istaći dakle za onu malu djecu koji malo imaju, kako da kažem, fobiju od tog borilačkog sporta, jer kada se kaže boks zvuči grubo malo, no dakle koristi se potpuna zaštitna oprema u vidu kacige, rukavica, štitnika za zube, štitnika dakle za polne organe, zatim dakle štitnika za noge, tako da su to u biti minimalne povrede, a ukoliko ih ima, uglavnom su tu, dakle, one dešavaju u takozvanim tvrdim disciplinama gdje dakle imamo puni kontakt, dok djeca većinom rade meke discipline, tako da u biti tu i nema povreda. Da, poštovani slušalci programa Antena radija, gosti Antena radija, emisiji Klub borilačkih sportova Titanijum Usora, sekretar kluba Kenan Kadribašić i pomoćni trener i takmičar Selmir Delić. Kenane, je li se ti baviš kickboksom, jesi se nekad bavio, voliš kickboks i otkud ti u ovom klubu, mislim? Da ti budem iskren, ne sviđa mi se, da budemo iskreni, nisam ni trenirao. Došao sam u klub na poziv gospodina Dubravca i evo slušajući Selmira nekako mi oni naumpo. Kad bismo ga imali ovdje, sad kad bi ga pitali nakon svih ovih rezultata i medalja sa osvojenih turnira, kupova koji su ekstremno zahtjevni, a posebno osvojiti medalje na istim, rekao bih vam da sve ove uspjesi, svi ovi medalje nisu bitni. Klub borilačkih sportova Titanijum ne gradi kickboksere. Prvenstveno gradi karakter kod mladih, gradi upornost, gradi sve one vještine koje će im biti potrebne kroz život. Ako u cijelom tom procesu uspijemo od njih napraviti i kvalitetne borce u ringu, to je samo plus, ali to nije primarno. Da. Ono što je, evo samo da ja kažem, vezano upravo za one koji žele naravno da budu možda dio član kluba borilačkih sportova, da jednostavno, bio sam dole i vidio, jednostavno ovo je jedan od sigurno rijetkih klubova u ovom sportu gdje kad dođeš imaš sve u toj sali, u toj dvorani, ili je to već mjesto za vježbanje, sve imaju klinci od do, tako da za razliku od drugih koji imaju problema, muku muče, nemaju gdje trenirati i tako dalje, moraju po salama i ovo. Znači, klub borilačkih sportova Titanijum Usora ima sve na raspolaganju. Tu je, kako smo rekli, dakle, Barišić u blizini Zuteksove zgrade, dakle, na spratu. Treninzi se odvijaju, sve informacije možete dobiti, naravno, ako kontaktirate ih na Facebook stranicu KBS, Titanijum Usora, lako ćete to pronaći, eto, pa ako želite možda i da upišete vaše mališane, da rastu zdravo u zdravom okruženju i naravno, evo, da postanu na kraju ljudi, što bi se reklo. Izvini, Selmire, bojrum, što bi se reklo. Da, ovo malo prije što je govorio kolega Kenan, dakle, veoma je bitno da istaknemo to da, dakle, naš sport u biti ne gradi samo boksere, nego da nama je osnovni cilj, dakle, da izgradimo osobe koje će biti jake mentalno, psihički. Ja moram istaći, dakle, nažalost slučaj koji sam ja imao, tako dakle, da sam u nepunih 8 mjeseci ostao bez 4 člana svoje porodice, dakle bez babe i mame, tako da mi je zasigurno ovaj sport pomogao da sve to lakše prođem kroz taj teški period u svom životu, tako da sam to nekako sve lakše podnio, obzirom da zaista ovaj sport nas uči da je u životu najvažnije biti borac i kao što mi dakle to često kažemo, padni 7 puta, ali ustani 8 puta. Da. Moram, primijetio sam naravno kad sam bio dole u klubu borilačkih sportova Titanijum da je sve pod konac. Dakle, sam ulazak klinaca koji su dolazili gledajući sparing koji su pripremili ljudi iz kluba borilačkih sportova, sve je to pažljivo, pa možda malo da kažemo o ljudima koji vrše treninge, eto, koja ekipa radi treninge, ko je sve od trenera dole, znači...
Pa zaista mi u klubu borilačkih sportova Titanijum Usora pazimo na svaki detalj kako dakle u toku priprema naših takmičara za mečeve, tako i poslije samih mečeva. Kada je riječ dakle o pripremi naših boraca, zaista tu imamo vrhunske trenere. Posebno dakle istaknu dakle šefa stručnog štaba i našeg glavnog trenera gospodina Elvedina Dubravca, koji zaista ima jedno veoma bogato iskustvo kada je riječ o kickboksingu, ali i samom boksu. Dakle ima veliko iskustvo sa svjetskih, evropskih, balkanskih i drugih prvenstava i kupova. Također dalje želio bih istaknuti pored trenera Dubravca i našeg kondicionog trenera, profesora tjelesnog odgoja, dakle Aldina Avdića. Zatim dakle tu sam ja kao takmičar sa dugogodišnjim iskustvom u ovom sportu. Dalje dakle sa dakle djecom radi dječji psiholog gospođa Emina Turalić, zatim naš nutricionista Tarik Zolotić, imamo dakle i doktora gospodina Adina Begića, te dakle i ono što je bitno još istaći, našeg fizioterapeuta gospodina Samira Smajlbegovića. Zaista, kao što ste rekli, kao što ste sami vidjeli, u klubu borilačkih sportova Titanijum Usora se dakle pazilo na svaki detalj, tako da svi dakle oni koji dođu u našu dvoranu, bili oni iz BiH ili dakle iz susjednih zemalja, jednostavno ostanu, što se kaže, bez daha. Evo, poštovani slušalci programa Antena radija, gosti su članovi kluba borilačkih sportova Titanijum Usora, sekretar kluba Kenan Kadribašić i pomoćni trener takmičar Selmir Delić. Evo, u prethodnih 20 minuta pokušali smo malo da se osvrnemo, ali čuli smo u ovoj priči da ne ističu toliko ove fenomenalne rezultate kojih je sijaset. Veoma je jako ono što možemo reći da je ta ekipa ljudi jako bliska vrhu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ajde da čujemo, mislim da je 2019. godine bila ekipa vršila pripreme u klubu borilačkih sportova reprezentacije Bosne i Hercegovine. Kada govorimo o tom nekom većem iskoraku, potrebno je puno financija. Imamo, da nam nešto malo kažeš o tom amaterskom takmičenju i profesionalnom, gdje naravno ti imaš iskustva. Pa da, dakle, potrebno je napraviti razliku u amaterskim i profesionalnim mečevima. Naravno, dakle, i amaterski i profesionalni mečevi zahtijevaju velike financije. Kao što ste spomenuli, dakle, mi smo u svom klubu 2019. godine imali reprezentaciju Bosne i Hercegovine, kao dakle, upravo iz tog razloga kao klub koji ima najbolje uslove u našoj zemlji. Recimo, dakle, da bi se otišlo na jedno svjetsko ili evropsko prvenstvo, samo jedan takmičar, zaista potrebna su značajna financijska sredstva. Obzirom da mi već dakle imamo i svjetske i evropske prvake u svom klubu, mislim da podrška koju dobijamo dakle nije dovoljna, no očekujemo da će to promijeniti u budućem periodu. Kada je riječ dakle o toj osnovnoj razlici, u dakle amaterskim mečevima postoji zaštitna oprema, dok u profesionalnim mečevima dakle nema. Tako da su dakle profesionalni mečevi, da kažem, plaćeni, ali su tu naravno i veće povrede. Kada govoriš o pripremama, koliko treba recimo da se pripremiš za jedan jak, ajde reci eto taj profi meč, prvi koraci? Pa naravno dakle, da treba odvojiti pripreme i napraviti razliku dakle, u odnosu na amaterske i profesionalne mečeve. Obzirom dakle, da ime protivnika znate, ukoliko je u pitanju profesionalni meč, znate unaprijed mjesec ili dva, tako da dakle, zajedno sa svojim stručnim timom ljudi radite sve dakle, da se najbolje spremite za tog svog protivnika. U biti dakle kardio, tehnika i slične stvari. Zaista potrebna su velika odricanja. Ono što naš sport razlikuje recimo u odnosu na fudbal, rukomet, košarku i druge slične sportove jeste kilaža koja zaista zna na takmičare ostaviti, kako da kažem, psihičke posljedice, jer pored fizičkih napora, zaista kada morate recimo skidati kilažu, još ukoliko je to u pitanju 5-6 pa čak i više
kilograma, to zna biti dosta naporno. Ja sam, nekoliko puta sam vodio takmičenje bodybuildera i gledao sam te stvari kad su oni čiste prazne u smislu sad da mogu na vaganju da budu dobri pa onda kolabiraju ovako onako zaista. Pod prilike tako i tu, znači moraš da bi upao u tu kategoriju, kilaža mora biti tako, i onda tačno. Ne smiješ hapiti svašta i tako dalje. Ajde da pitam tebe, Selmire, s obzirom da si jako uspješan takmičar, šta u ovom momentu, evo, ti i tvoja ekipa momaka, djevojaka koji imate jako dobre rezultate, šta bi bilo, recimo sada, prijeko potrebno da biste vi napravili jedan veliki iskorak u takmičarskom dijelu, u još boljim rezultatima? Šta je to što je neophodno da bi mogao postati, recimo, pravi profi kickbokser? Pa evo, kao što smo dakle istaknuli, mi smo u klubu borilačkih sportova Titanium iz Usore, da tako kažemo, radili ono što je do nas. Dakle, imamo izuzetne uslove i sve ono što je potrebno da bi se napravio jedan vrhunski uspjeh. Ono što nemamo ili što imamo, ali nedovoljno, to je dakle financijska podrška, tako da ne možemo nastupiti na svim, tako da kažem, jakim takmičenjima. Dakle, recimo, kao što sam rekao malo prije, da bi se nastupilo na tim jačim takmičenjima potrebna su značajna financijska sredstva, obzirom da nemamo dakle dovoljnu podršku od općine, kantona pa i same države. To bih nekako istaknuo u prvi plan, da je to ono što nam nekako najviše fali. Da. Kada je u pitanju takmičenje u kickboksu na nivou države, kako postaneš prvak države? Jesu to turniri ili to bude jedan turnir gdje se odluči ko je prvak, pa onda dalje? Malo o tom takmičarskom dijelu. Pa dakle, da biste postali prvak države i ušli samim tim u reprezentaciju Bosne i Hercegovine, evo upravo sutra, dakle, imamo drugi dio državnog prvenstva Bosne i Hercegovine koji se održava u Živinicama. Nastupit ćemo dakle sa nekoliko naših takmičara. Svi su izuzetno spremni i ovoga puta očekujem da imamo veliki broj državnih prvaka. Mislim dakle da će biti izuzetna konkurencija. Sve dakle naše takmičare da bi osvojili državno prvenstvo očekuje dakle minimalno 3 meča za jedan dan, tako da to nije dakle nimalo lako. Da, u Živinicama je dakle tako sutra, takmičiš se također, je li tako? Tako je. Dobro, puno sreće želimo čitavoj ekipi, čitavom timu ljudi. Keno, počela je jedna akcija koja se zove I ja sam dio tima, pa eto, ako možeš našim slušalcima nešto da kažeš. Hvala ti što si spomenuo tu akciju, mi smo svakako namjeravali promovisati u ovom programu. Ono što je jako bitno za slušaoce da znaju kada spomenemo nedovoljno sredstava iz budžeta i kada ste čuli kako kolega Selmir govori koji su troškovi odlazaka na turniru i kupove, niko ne namjerava da zarađuje u ovom klubu i u ovom sportu, to je i jedan puno veći i profesionalni svjetski nivo, ali je jako bitno da sa odlascima na turnire budemo nula. Da nijedan od takmičara ne mora da strepi da li će imati dovoljno podrške i sredstava da iduće sedmice može da ide na svjetski kup, da predstavlja svoj grad i svoju zemlju. I članske kartice koje smo izradili, koje se nalaze u različitim vrijednostima, vjerovatno su najveća pomoć klubu koji svako od slušalaca kao fizičko ili kao pravno lice može ne samo da pomogne ovaj klub, nego da pomogne ovu omladinu. Da, ajde da opet se vratimo do Selmira, da ga pitamo, kada je u pitanju kickboks u Bosni i Hercegovini, gdje smo u odnosu na druge države? Naravno, jasno je problemi ovi financijski, da odmah ne kotiramo sigurno negdje tamo, ali ima li tu nekog šlifa da bi moglo uskoro, ne znam, evo poznaješ i borce širom Bosne i Hercegovine, a poznaješ i borce iz drugih država i otprilike, što kaže protivnici, suparnici, vi se nanjušite, znate otprilike gdje je ko, upet deka ili kad znaš kad je puno neko jači od tebe, eto tako, razumio si, nadam se. Jesam, tako je, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina u odnosu dakle na zemlje Europe pa i svijeta,
Mislim dakle da smo sigurno među prvih 10 zemalja. Zaista u našoj zemlji mnogo je talentovane djece za ovaj sport. Naravno ono što pričamo i što stalno potenciramo, to je dakle ta podrška, jer zaista nama nekada zna biti upitno do zadnjeg mjeseca, čak i do zadnje sedmice, da li ćemo uopšte nastupiti na svjetskom prvenstvu ili europskom prvenstvu. Tako da bi ja nas kao dakle zemlju svrstao među top 10 ili top 15 zemalja svijeta. U samom vrhu, dakle, tu su zaista zemlje kao što su Rusija, zatim naš susjed Srbija, koja recimo za razliku od naše dakle zemlje dakle ima mnogo uređeniji sistem u vidu podrške, tako da svi dakle oni borci koji osvoje medalju na svjetskom prvenstvu ili evropskom prvenstvu imaju odgovarajuće stipendije. I naravno dakle da svaki njihov takmičar koji nastupa za njihovu reprezentaciju ima veliki motiv. Ono što bi mi naravno htjeli i željeli je dakle da nama se samo obezbijede dakle ta sredstva da mi nastupimo na tom takmičenju, a ove stipendije mislim da to trenutno za našu zemlju i nije toliko realno. Da, daleko smo. Ajde, u nas se sve svede to na područje, nije uređen sistem ili jest uređen, ko je bliži vatri ogrije se, onda se svede to sve na područje općine, pa onda ako načelnik ne voli baš kickboks, onda daće manje, ako voli više fudbal daće više, ako rukomet i tako dalje, sada nebitno koji načelnik, ali se to svede na to. Znači, ovdje smo bili, dakle, imali smo dosta gostiju zvaničnika gdje smo pričali o tome, pa onda ulaganje u sport, ulaganje u mlade, isplatili se davati toliko hiljada za ovaj sport, a puno manje za ovaj sport, ali zaista prelijepo je vidjeti Ledina Dubravca, ekipu momaka, ti, Jasmina i ostali, evo sad trenutno ne poznajem ostale, ali eto vas dvoje znam za vas, pa kad vidimo tu zastavu Bosne i Hercegovine, ove moćne pozadine, moćne dvorane, baš to liči poput onih fantastičnih TV prijenosa kada gledamo i zaista jedna lijepa priča. Puno ulaganja, puno truda, fajde financijske nema, ali to je ta ljubav i ta želja i uvijek je to tako bilo u ovim sportovima i u svim sportovima uvijek povuče neko puno više, ali mislim da ovdje zajedno na čelu sa Elvedinom je odlična, dobra, poštena ekipa momaka koja zna šta radi, zna šta hoće i svakako preporuka vama mlađima, ako želite, imate malkice afiniteta prema ovim stvarima, sviđa vam se da biste bili član KBS Titanium Usora, kontaktirate ih putem Facebook stranice. Treninzi kojim danima otprilike, kad recimo ako neko neće da piše Facebook, hoće da dođe otac sa klincom, dovede ga da malo vidi kako vi to radite, kojim danima recimo mogu doći? Dakle, u prostorije našeg kluba mogu se javiti svi oni koji žele postati naši članovi ili koji žele dakle, samo da se okušaju, da vide u biti šta je naš sport. Mi smo dakle tu svakim radnim danom od 20 časova. Da. Je li bilo nekih težih povreda za sada? Eto, 24 godine imaš. Pa evo, vjerujte, što se tiče dakle barem mene, težih povreda nije bilo. Tako da sam ja izuzetno zadovoljan s te strane. Da. Kada su u pitanju treninzi, kickboksera su jak tempo. Kada poredimo sa fudbalerima, taj rang priprema. Pa da, evo, obzirom dakle, da sam se bavio fudbalom, pa zbog toga i pitam. Nekih 2,5 godine, ono što iz svog iskustva dakle mogu reći da su treninzi dakle u borilačkom sportu kojim se sada bavim mnogo jači, teži, traže puno više odricanja, tako dakle da mi recimo kada su u pitanju ozbiljnije pripreme, odnosno neki jači mečevi, imamo dakle treninge 2 puta dnevno po nekih sat i pol do 2 sata. S obzirom da si u tim godinama nisi oženjen, ne, mislim, ajde, u tim si godinama gdje jednostavno mladost prolazi, mora se posao, mora se živjeti, mora porodica. Nažalost, to je tako, sve na kraju ostane, ali ne mora značiti, uvijek postoji. Šta ti je cilj, evo sad u ovom sportu, šta ti je cilj, pa možemo reći realan, dokučiv?
Pa ovako kao što vi kažete, svako dakle od nas treba naravno da teži ka nekim svojim životnim ciljevima. Tu je dakle na prvom mjestu, iako još nisam oženjen, posao i naravno porodica. No, dakle, trener i ja, kao dakle i naš stručni tim ljudi, naravno postavimo sebi uvijek realne ciljeve, tako da je neki, dakle, moj cilj do kojeg bih želio doći u svojoj karijeri medalja sa svjetskog ili europskog seniorskog prvenstva. Da, i vidjet ćeš ako Bog da kad se oženiš šta je pravi fajt. Nadam se iskreno. Keno, evo izvoli za kraj. Imaš li još nešto da smo možda zaboravili? Teško je zaista ovo prenijeti, treba jednostavno otići dole, pogledati tu super dvoranicu, super mjesto za treniranje, tu ekipu momaka i sve bi bilo jasno, ali evo, pokušali smo malkice da približimo, nadam se, našim slušalcima ovu prelijepu priču iz kluba borilačkih sportova Titanijum Usora. Hvala vam puno za priliku da se nas dvojica danas obratimo slušalcima. Svako od slušalaca ako možda sad razmišlja jesam li ja za tu vrstu treninga i jesam li ja za to, neka nema sumnje, neka dođe, neka nam se obrati. Voljni smo pružiti priliku svakome, omogućiti bezbjedne uslove za bavljenje ovim sportom i rekreativno i za mlade, i za najmanju raju, za djevojke, za stariju raju. Možeš nam se i ti priključiti, doću i ja, tu imamo Selmira, imamo Dubravca koji će nam svakako pomoći i svi oni ostali kojima se dopala ova priča koju klub borilačkih sportova Titanijum radi. Svakako opet ponavljam da imamo u opticaju članske kartice gdje svojom donacijom od 20 pa do 200 konvertibilnih maraka mogu da pomognu rad ovih trenera sa omladinom. Selmire, sretno sutra u Živinicama, sretno čitavoj ekipi, cijeloj ekipi, puno sreće u radu, stojimo vam na raspolaganju za i vaše uspjehe i za ovakve priče koje smo danas podijelili s našim slušalcima. Drago mi je što ste bili gosti Antena radija i vidimo se uskoro i čujemo. Važi, hvala puno vama na pozivu i vidimo se drugom prilikom. Okay. Hvala lijepo poštovani slušalci programa Antena radija. Evo u prethodnih 38-40 minuta predstavnici kluba borilačkih sportova Titanijum Usora, Kenan Kadribašić, sekretar kluba, i Selmir Delić, pomoćni trener i takmičar. Šta reći za kraj? Grupa ABA i Mani, sve se vrti oko para, pa eto, ako ste u mogućnosti pomozite ovaj klub na bilo koji način. Seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball. Money, money, money must be funny. To be free, I bet he wouldn't fancy me. That's too bad. So I must leave. I'll have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same.